Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kagenhun ki Nongking Lieng ka Jylla ka Wanphai shela Ïing ha ka hanyo tarik urempang arja arpesan Hadien bakilala ban penpau ka Jingkmen ha ka 38 National Games arja arpesan ka balalong ha Uttarakhand. Ya ka ni kagenhun ha po ka Jinglam Uyan Strat Vincent bat ka Jylla Vincent kum ki Nongseng ya ka Meghalaya Canoe Association lapdiang sangobha da ki dukhat ka Meghalaya State Olympic Association bat District Sports Officer ka ribhoi uba Bobby L Nongben lembat ki kemi ki pa ki bahiying hasem jong ginong elek kai hakat ling sun ke bahagu hati hakati ke lumpung ke belalong ha Uttarakhand uvikash rana ula khurik tak maksiar ha men's kayak cross extreme slalom ya kita kemarupa lakhur de ke Elizabeth Vincent ha women's kayak cross extreme slalom badu Indra Sharma ha men's slalom C1 event badu penshingan kurba ubala khurik tak kemarnong ha men's slalom K1 event. Kini baru saungut kidai ki bahap hapo ke Meghalaya Canoe Association kat baya ke wipat kata kemarnong lakhur deki arngut ki Nongking Lieng jong ke Rowing Association kata ke Kiran Devi bat ke B Anandhi Bronze ha ke lightweight women's double sculls. Happy man. Nah, sepian. Dalam sini. Kita apa? Mana ni? Ini orang buat beli kita. Congratulations.